Itulah kehidupan manusia sehari-hari. Di pagi yang cerah, ada sosok seorang laki-laki yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, yang akan menuju sebuah tugas yang sangat penting untuk bangsa ini. Dia telah membersihkan segala rapikan pakaiannya, menyemir sepatunya, memasukkan bajunya dengan gagah. Dia tak kenal lelah, tak kenal susah, tak peduli itu panas, hujan, terik matahari, tetap berangkat tugas demi anak bangsa, demi bangsa yang maju. Mungkin Anda penasaran, siapakah sosok tersebut? Baik, hadirin, kita menuju ke TKP. Kayak memedi. Wah, Ndon, semene ayu banget, Dek. toli kayu-ayu siraku maksa wong wadon ngerokok siraku bocah. Ora lho, Wak. Ya ora oli wong wadon mah bocah. Wis wae pateni, Wak. Dipateni udud aku. Iya. Kok kenalaken karo wong kene aku. Iya, wong kene. Wong kene. Gebang mampang ya, Wak. Saparan nek. Arane kita. Iya iku mana kan? Majikan arane kita ki Waryani. Waryani. Iya. Kaya radu wong bae Waryani. Wong, Wak. Ai boy tau mah di sawah sih aku. Sakite wedhus. Tepuk kator ae ngene-ngene rek ucul. Lala sampean mah, Wak. Siapa jarane? Arane Waryani, Wak. Waryani. Iya. Lagi apa mono-mono aku kudu ada kerja aku. Dadak malah lagi jadi guru kini. Sira ki gadi guru tau Iya, iki aku. jadi bu guru, Wak. Ya Allah, iya eling-eling Iya. ada guru anyar. Iya. Anak murid ya anak. Ana, Wak. Kau dingin gak? Priwe. Guru kayak kau dan muridnya kayak ngapa? Ya bagus-bagus, Wak, muridnya kita. Lampu guru kayak memedi sawah. Lala, ilok memoyok bae wongku. Senang nok dibeluk anu nek. Muridnya kayak ngapa sih muridnya tuh? Dibeluk. Ya iyalah. Anak-anak. Ujo ya, kok anak-anak dengan. Belewa kau dipencetinya, Wak. Bu, Wah, non, dari kan cinta kayak pekerenan. ya bu, priwe kau nak buat aku. Burite aku, burite aku. Dibadur-badur. Kau di bener iku. Oh lah, segera kau bayana, bocah ya. Bocah. Kayak guru ning arep siraku. Ya guru kayak tak deh. Kayak menyawak guru Eke bon. Melas bon dengan guru yang mengkonon niku pada mati muridé. Ya Allah, guru makanan. Prewensi. Guru banget ya. Bocah sekolah kau aja udut. Udut bae sunat alot sirap.
Kene bocah wadon ngudut. Oh iya. Lah wis cakep kaya baya iku. Oh. Bocah aja udut bae. Aja udah dengan bocah. Sing rapi, sing rapi. Weh. Apa? Masa Bu Guru udut? Ayo ora le kana. Oh iya. Loli. Wis pating dingin. Bu Guru, Priwe nang. kita olah keduman dodokan. Ning kene be, ning kene Kene Bu Guru. Iya. Oli ngene iki. Oli. Dodok. Ora apa teles gak. Oh. Anak-anak, Oh, Guguru absen dulu ya. Ya. Bani. Hadir Bu. Ya, bagus. Guys. Dibeluk. Iya. Lah sirane sota. budek dah Lah sampean. lah. Dari ngomong. Irane arane Ogis duduk. Ih, Sampean Encen. ku, arane Priwe sampah sih? kono. oh doer. Nah. Ogis mah duduk doer. Ya. Oh ya. Sewil. Wil, hadir konon. Rena Ya. Aja gulet bae. Wasa ka lala. Hadir, Bu. Ya. Nak si Kadi. Waduh goblok. Iya, mulai gendok ora. Weru wadon nek ana anu ge ora ku ning ngarep. Cici. Hadir, Bu. Oh, ya. Wis dadak. Hadirlah Suketi. Ya, sekarang Ibu Guru akan bahas masalah binatang dulu ya. Oh, Siapa siap. yang tahu suaranya binatang? Saya tahu. Durung. Boni, binatang burung suaranya gimana Boni? Burung Bu. Iya. Priwen burung. Wes Ya, masa bisa. burung juga manuk kah suaranya? Ay, manuk kah? Iya. Manuk apa pengennya Bu? Ya manuk apa bos yang penting ada suaranya. Ya anak manuk sing lakawuluwe anak. Manuk apa kuene? Bu, alah bocah Kak. Cici. Ah ya, bagus. Siwil. Suara kambing kayak gimana? Suara kambing. Iya. Kambingnya apa ku, Bu? Iya kambing Jawa, wedus ora. Oh, wedus. Iya. Be. Oh, iya wis pantas ada di kayak wedus. Terus. Ya wis cocok Ya ora. kudu masalah cocok, Bu. Iya terus. Ngece bakal kayak Ngece gitu. priwe sih? Ya semene rada gantengnya masa kayak wedus. Wah, ya wis. Oke. Terus. Ya. Hampir terus. Suara onta. Hadirin diri siapa yang berbahagia. Hei, suara onta kepriwe suara onta? Oh. Sing bener suara neko. Entah. Oh. Suara anda, suara Iya, suara konon. Wis masa bisa lulusan corona masa bisa hawis. Padahal niku mah emang gawe tablet-tabletan bae, HP-HPan bae kon sekolah. Kon sekolah Cira, si sekolahnya bokeh. Boro-boro wes, aja gulet lala. orang-orang kok akan ibu guru Ini gak mengajar. suara onta priwe. Padahal wis kayak onta soalnya ora. Kudu kayak onta. Wis masa bisa ha Bu Guru. Ya wis Kade. Oh, kiye sing anu bae ki sing dolanan HP bae ki Android ki. Bocah kian ari mbok mah belajar bae iya, anu Cik. di PR. Ari Iya. sampean mam anu bae ku. Manu ning kene siapa di tapong bae ki sampean ku mejenge ku. Oh, apa murid bener kayak konon? Iya wis tedak Tenang. Priwe anda deh suara ayam. Rokok akan suara ayam. Ada suara menyawak. Ora, banyak malah ke suara deh. Pada enda, arah cocok deh. Suara ayam konon. Suara ayam. Priwe? Be. Lah, Suara wedis kan mah. Suara ayam. suara ayam. Nah, iya pas. Bener Cucuknya ya, kayak bener. cucuk ayam. Eh,
Ah, Cici. Non hadir Iya. Bu. Hadir Bu. Iya. Hadir Bu. Iya, krungu, Ci. Eh, Dodok-dodok, arep Ya, dodok. Iya. ada murid terbaik mah. Iya. Oh, non. Ci, Non. guru beli suaranya ning cecek. Siapa nih? Cecek. Suaranya cecek. Iya, cecek priwen suarane. Ah. Priwe kana bersuara cecek nih. Ora Oke, weruh. cecek sih anak suara deh teh. Ya ana. Lo kok akan suara cecek ki? Eh. Kumaha suarane umpan mati, Ci. Ku penyakit bengek ku mah. Ya ada tiga lagi mau mikir ngaco. Oh, mikir. Ari mau cecek malah ke suarane. Lah kaya wis. Sejene gak sejene. Suaranya kremek is kayak ngapa, Ci? Hah? Kremek ki. Lah wah, ari kita sing angel. Ih, gampang ora kudu, Ci. Langka kremek iku langka suarane Bu Guru. Langka. Iya. Oh, ya wis. Sing enak mah suaranya ketek bae, Ci. Ketek. Suarane apa? Ketek. Kecek. Iya. Oh, sampean ku mendeliki mari kita suarane ku. Iya, ndak siran pada bara ada ketek. Ya kamu ngomong kecek-kecek aku suarane aja mari kita rai aku. ada nyodorot, Ci. Ari wong takon malah kapadane. Sampean ngomong kecek aku mari siapa yang mari kita kan sampean ku. Lah, wis kece dodok ah. Ya, Bu, goblok. rada nyengir gak Bu? Ci. Ngomongnya. Amber kata. Dodok. Berkaton ning kamera aku untuke langka ku. Bu. Bocah. Todok. Ilok waro-waro bae. Bu, apa maneh? Ibu sinang apa raine? Wah, lah kaya ada kamar kakak, Ci. Oh, sing kegusur kan? Bu, Priwen. bertanya Iya. untuk ibu kemana? Bocah. Takon ku sing bener, Ci. Masa takone konto. Mangap dingin, mangap. Weru mangan weru. Ya mangap. Loh, Allah. Lah, kayak Ci. jendelanya tapong. Aja kamu ikut, Ci. Aduh, Wah, Ci. Ci. Non. Kayak mampu suara, Ci. Banyak anak-anak Covid. Iya. Ci. Weru Covid. Waduh. Kopit apa ku Bu? Pri apa Covid ku? Kopit, kopi ireng. Kudu Kopi Covid ireng, budaya, Ci. ya, Bu. Covid. Ki, Bu Guru. Iya. Kita pentak nu sampean ki Bu Iya, Guru. priwet, Ci. Hari kita ku sekolah ku seminggu sepisan ku gara-gara corona. Nah, iya Oh. corona penyakit kita kayak Sekolah ngapa, Ci? baik dibatasi sekolah baik gua. Iya, Oh. Ci. Hari Kenapa aja sekarang mani gua sekolah masker? sembayang baik gak dibatasi ya Bu Guru ya. Iya. Sembayang ku aja oleh iring-iringan. Nah, jaga Anak jarak, corona Ci. ku. Iya, jaga Barang jarak. Peraturan pemerintah iku saking ketate ora. Waya subuh baik gak cukup sepisan. Apa nih? Ya subuh ku cukup sepisan. Ya sembayang subuh ku. nggak cukup sepisan. Hah? Masa peng Indo subuh we. Bu, kan tiga bu pelajaran deh. Apa? Oh, dari PSC senang Ya. Iya bu, amber pinter. Oh, berpinter. Nah, Covid ke sing diralang apa bae? Boni, Covid priwen bu. ya Covid-19 ke. Oh, priwen sih. Ya apa sih J? Yang Boni ke apa? Beli kerungu bu. Lala budak. Budak Boni ya. Ya Covid ke sing dilarang neng pemerintah ke apa? Oh, sing dilarang. Nah, Doh. bocah. Wes juga bae. Wis mangkenan bae Bu Guru. Priwen, Ci? hadir pungpuan anune waktune wis sore Oh, ora. iya, Ci. Bokat pen miyang ngarak kok. Iya. Wis anake mah hiburan bae Oh, dingin. ya wis, Ci. Oh, ya. Iya. Disingkat bae waktune ya. Ya wis, Kok Bu Guru. ngapa pen mana-mana nanggap maning Putra Indra Buddha. Nah, Ketemu sing karo di- Cici maning ora. Iya, Kok sing di- lanjutane engko ya. Iya. Oh, sakieu mah udah waktu dingin. Ayo hiburan dingin. Oh. Ya, Ya, ya wis ya anak-anak, Bu Guru tinggal dulu. Ayo wis, Bu. Wis ah. Lain. Wis. Oh. Wis, kodingin saudara-saudara. Priwan C. Saudara-saudara, Iya. enaknya mangkenen ya. Enaknya Hiburannya bener, Ci. kita ku arep jaran lumpingan. Jaran lumpingan. Hibur Bapak Tirwan, Bapak Tuan Bapak Tuan Rumina. Bapak tuan rumah. Iya, Ci. Bapak Tirwan ku. Wis, kok menang. Priwan Kok, maning. kita dua kieu iki. Dua apa? Dua anggota. Ya wis. Ku, ana mamerehan ku. Sing duwe nomor 4 ku, awas.
pasukan reang ko. Wes, wong kene kon pada sawer, cara lumpingan dingin. Anak mamerehan, anak bayu. Ameriko ya, anak Ameriko. Enak. Mimisin din ng ereng-ereng maning. Kelingan kula kelingan Terus pelesiran jalan-jalan mimit tuan rumah lunga piknik ning si bulan iya por kelingan rame-rame sebebatu enak dayune atang lirik ngiwenangan nok dayune sing duweni ngaran Ros kayang gagas ning angen-angen siap pikiran orang karuan mimi aulia kang Wisnu pikirin si badan mimirehan mimerehan Ros mamerehan di dalane majikan tua mimi aulia papai salsa ya salsa nok dayuni sing ana ning aran nok dayuni Bunda Rafa Mimi Riko Bunda Ajril sayang dalan-dalan mimi ibu sing duwe ikan bakar sarang yayu dayuni ne keting sing ana ning aran Ang Wisnu ayahe salsa majikan nom angin gunung sumaliwir banyu bening iwak kepating kelipin mimeriko sing paling emangat mimeriko sayang mimeriko oh sabar hari mimeriko terus aduh sayang mimiriko paling eman mimiriko sing paling eman mimiriko wong sing paling eman majikan nom Kang Wisnu mata lirik ngiwenangan Kang Wisnu majikan nom kayang gagas ning angen-angen pikiran orang karuan nok tutun oh Pak Heri hari nok tutun Pak Heri aduh sayang nok tutun dibuka kesuwun sintrene dibuka eling dening akeh sedulure oh balik mana ini majikan nom Mimi Sela majikan nom Borsikan bakar siapa borsikan bakar Umi Sela sayang Umi Sela majikan nom kesuwun borsikan bakar kan nungguin ya Umi Sela majikan nom alan nok tutun Mama Eriko sing duwe Gis Production Yayu Dayuni sing ana ning Arab ayahe salsa sayang Kang Wisnu majikan nom Kang Wisnu majikan nom sayang suwun mamae salsa mimi salsa Solasimang Solian Dana menyambuti pangundang dewa Mimi Aulia sing paling sayang Marinok
pipi paling irman nok pipi sayang nok pipi nok pipi nok pipi aduh sayang nok pipi mama Eriko mama bunga dewe mama bunga sayang mama bunga mama bunga mama bunga iman mama bunga sing paling sayang didalani Bos Borneo Mimi Aulia sayang Kang Ajay sareng ayah salsa bunda salsa mama bunga Kang Wisnu majikan nom Yayu Dayuni sing ana ning Arab tobat Sintrene Putra Indra Muda disaweri mimi tuan rumah Sintrene Kambiran Rame Suki Kimben Malaka Maning Solasima Soya dan Kang Wisnu menyambut di pangundang dewa Allah dewa madeni sukma bidadari temurunan ajang-ajang ning piring cilik Mimi Aulia hari piring gede kanggo wong tandur diadang-adang sing awit cilik barang gede sapami dikawin batur Mimi Agung sayang Mimi Agung Sintrene disawe Mama Agung Jariake majikan sedulur. dalan-dalan Mimi Agung sayang Mimi Agung majikan Mama Eriko disaweri Mimi oh Mimi Ajril Bunda Mimi Reha. Ajril sayang Mimi Bunda Ajril. Ajril Bunda Bunda Ajril Rafa. Mama Ajril Mama Oke. Ajril Mama Ajril Disaweri Bunda Ajril sayang Bunda Ajril Bunda Ajril maning Bunda Ajril Bunda Ajril Bunda Ajril sing paling iman Bunda Rafa Bunda Rafa Bunda Rafa aduh sayang Bunda Rafa Bunda Rafa Bunda Rafa nok Tasya dewe aduh nok Tasya wong plaza dewe kesuwun wong plaza sing duwe kios apa kana Hadirin yang berbahagia, itulah persembahan dari